This is Charlotte Tilbury. Untuk Charlotte Tilbury kan, actually banyak lagi colour. Still Aisyah tak sure patut beli ke tidak. Aisyah beli signature brown dulu. Dia ni boleh masuk laptop 13 inci. Tepi ni dia pakai leather, macam fiber leather macam tu ni, coated canvas. Strap, tak ada crossbody, shoulder saja. Pinmon logo, ada MK emblem. Kat tepi ni tak boleh pun nak masukkan, kalau macam nak masukkan botol air tu tak boleh lah. Okay, Aisyah tunjukkan belah dalam dia. This is the inside. Belah dalam dia. Lepas tu ada zip pocket sini. Now saya nak tunjukkan. Lupa kalau pakai cermin kejar. So macam ni. Ataupun pakai dekat shoulder macam ni lah. Biasa je pakai dekat shoulder. Tapi bag ni sebab Aisyah beritahu kat saya sebab nampak tak dia ada hook dekat situ. Sebab ni macam kalau lebih 5 kg Aisyah tak recommend. Sebab Aisyah takut dia patah. Walaupun pernah jadi sekali je, tapi still sekali tu pun 10 tahun lepas. Tapi still Aisyah nervous. So Aisyah tak recommend lebih 5 kg lah. Jangan letak barang banyak sangat lah. Harga RM599 sebelum voucher. Untuk travel immigration, komen down below. Dan jangan lupa tekan button follow.